entertainment gasobanuye films.com dutangiriye mu mazi. Barakubwira ngo hari muri bya bihe mu mwaka wa 1846 ngo hari muri bya bihe abajura ariko babandi bibira ku mazi bamwe bita ngo naba pirates babandi bo ku mazi ngo icyo gihe babaga bibira kuri ya nyanja za Karayibe ngo igihe cyabo cyari kiri kugenda kibarangirana bagenda bapfa bagenda bashira mbega igihe cyabo kiri kurangira. Hari igihe abajura nyine cyabo kiba kiri kurangira ngo hasigaye babajura bamwe babi cyane kuko bagenzi babo bari bamaze kurangira bagenda bava mu nzira n'ibihe byabo biri gushira. Ngo hasigaye abari barenze nabo kandi bataye umutwe bari gushaka inzira yabakura muri kano kazi bari barimo kugora bashimuta amazi ku nyanja biba barakwereka ubwato buri hakurino nuko tugatangiye. Urabona ari gukuntu bazaga gutya bazaga n'abajura bo ku mazi ubwato bakurikiye ubundi utambuka uri mu mazi bakakomeka ko bakora n'abajura mu mazi kandi bura mu mazi yabamo imari kurusha ku butaka za mari zanyu zose burabazinyuza mu mazi ibintu bihenze byose bica mu mazi turabajura uburyo bakwinjiranaga mu bwato bw'ikatisa ibicuruzwa byanyu na zahabu bebe yavuze inzogera. Captain Borden twatewe we Captain baramuhamagaye wese za kurino afite mutuntu tw'utuzahabu Captain w'ubwato we mutwike logbook yanyu tamenya n'ibyo dufitemo hano bebe turi bajura banice we turabarobyi we kubeshya bafite n'utuzahabu turi sasu Captain w'ubwato kuye n'abajura dore nambara bano bo ku mazi barakwica bakigendera n'ubundi nta leta ibihari basasu ubwato Captain baramufata Captain baramukubise ibifilime Captain amaze gukubitwa ubwato bw'abajura ni bunini Bebe Captain avayo babafashe. So many years have I searched thee maze imyaka myinshi nshakisha muri iyi nyanja for that which was stolen from me. Ndigushaka ibyo banyibye. Tell me, Bukira, how does a captain of a lowly merchant vessel gute Captain w'ubwato buciriritse nkawe go bearing my mark? yaba afite zahabu iriho ikimenyetso cyanjye Give this to you. nidagwaye zahabu iriho ikimenyetso How cyanjye many lives you think it's worth to protect them? ese ukeka ko ari ubuzima bw'abantu bangana iki uhagije mu kubarinda? Urebe Shall we find out together? tubirebane. Captain Ship's port of origin, sir. ubu bwato tubonye aho buturutse. Cayman Brack. ubu bwato buturutse ahitwa Eye of Cayman Brack. Urebe Bring Captain Foden aboard and give no quarter to the others. These men have done nothing. bano bantu nta kintu bakoze kibi. Set the course, quartermaster. urabizi muhindura ubwato I set sail for Cayman. tuhise tujya kuri icyo kirwa buno bwato buturutseho. ubwato buturutse ku kirwa umugabo abonye zahabu ubwato butwaye The Bluff hariho ikimenyetso cye. ni nk'uko wafatana abantu zahabu ziriho ikimenyetso cyawe iyo mari bari yawe. ahise avuga ati dukate tujye kuri icyo kirwa ubwato buturutseho. dore cya kirwa twabonaga hashize iminsi 6 Cayman Brack. Bebe n'abantu bibera ku kirwa inzogera ziba zivuzwa gake gake buje zicanwa And all those still at sea, bari abakiri mu nyanja they know we shall never lose the light of hope that guides our blessed baba bizeye ko batagomba kubura ibyiringiro bayobora iwabo. back home. reka dusabire umugisha abasare bari kumwe na Captain Borden bagaruka amahoro. Captain Borden ni wa mugabo tubonye ibyihebe byafashe byo ku mazi hano wari wafashe jomeri atangira kureba mu nyanja. Inde Priyanka Chopra mama we
akamenya ko agiye kugurumana. Umuhindekazi namugaruye Priyanka Chopra. Barakwereka ari ku kirwa. Agafilime bakise The Bluff. N'abantu batuje bereye ku kirwa, imirimo irahari barahinga gake gake. Nuko tugatangiye. Dore wa mugabo twabonye kapiteni w'ubwato bita ngo ni Brannen. Hano hari inzu amanitsemo ifoto ye, menya ari rwo rugo. Muri iyo nzu harabarimo urimo yambaye zabu iriho ikimenyetso cya wa mugabo twabonye n'ubundi avuga ngo gute Elizabeth we Lizzie Elizabeth Weston urakora icyano umusore uje gutereta agakobwa kari hano kinjira mu nzu. My ship leaves in the morning. Ubwato bwanjye buragenda mu gitondo. Ese ibyo twaganiriye wabitekerejeho? Nabitekerejeho cyane. Hanyuma hari ibintu ngomba gutekereza ariko nanone hanyuma inagiri n'abasore kombe haruje muri urwo rugo niba mugore twabonye ageze hano abona igipangu cye kirafunguye ariko nsigaye akuruye urugi kumbe arabaziritseho imigozi ku buryo ikuruye urugi hano mu nzu hari abahita bamenya ko hari umuntu ukinguye gate uje we aragarutse aratwica ese yageze hano abona ako nta muntu wanyuze hano ako kumbe hano harimo akana disi kagendera ku mbago n'akana muyafayo we uriya ni mukuru wawe oya ni muramukazi wanjye bivuze ngo uyu ni umugore w'umusaza uriya mukobwa bari gutereta kumbe hano ibintu by'ibiryo batetse biri gushirira agakobwa kari kumwe n'umuhungu mu cyumba sha babana dusiga ku ngo badutekere bakazana ubusore bw'umumayibobo mu mazusha bwa busore bunywa n'amatabi ngo bw'ubugenge mama babura ngo nibwo abana b'abatini bakunda gupfa kubunywa urumogi yashaka rero ngo buri umuntu uzi ubwenge cyane ngo buri gangster jambo riri kwambwiye nta bwato bwa papa oya ntago amakuru yabwo narubwo buraturuka hakurya bivuze ngo bategereje ubuto hashize iminsi 59 ubwato bwa papa butaraza wa mugabo twabonye ibyebe byashimutiye mu bwato bakamusanga na zahabu papa wawe buri gihe aracerererwa no ku bukwe bwacu yaracererewe arangije arambwira ngo azigisha bivuze ngo ni umugabo uzwiho gucererwa kuki batoreza ubundi bwato ngo bugire kumushaka Auntie Lizzie wawe arizi niwe wabikubwiye wa mukobwa tubonye mfaraza kugaruka papa wawe buri gihe aragaruka buriya kujya mu nyanja ubwato igihe cyose bwakubika mu nyanja habamo imiraba urabizi ndaza gupakira mu gitondo ngo usange ku bwato tujyane umve yishishishe Morning, Asel. Gitondo cyarangiye kare. Bimeze sa gahisha umuhungu. Supposed to be watching the coconut sweets bar. Nakubwiye ngo ujye kuncungira icyo kurya twatetse uragita. Apologies, I'll make another batch. No need. I should have done it myself. Ari kuba nabyikorera n'umundo kubikubwira. Nice day out. Same as yesterday and pretty much every other day. Never seen anyone so burdened to live. Oya rebye nabona hari ivumbi. I have spent my whole life on this town. Jema subuzima bwanjye bwose kuri kano karwa gato. So bad that I long to see the sunrise from another shore just once. Biya binanguye kubona izuba rirasa njye numva navana ngatembera kagenda. Too much work today. Umva. Also watch what you say in front. Uri kurota kumiwa kandi ufite akazi kenshi ko gukora. Your teeth at me. You're not my mother. We ntabwo uri mama wanjye. She's always gone. Niyo mpamvu n'umwana musaza wanjye ahora yagutaye yagiye. Ubwo ni umugabo we. Niyo mpamvu na musaza wanjye ahora yagutaye. Umugore aza gutyaza umuhoro n'abahinzi nyine ubwo no guhingisha. Kwibera mu cyaro. Kazi kita ku turimo two mu rugo naho mwebwe mubyuka ngo muscrolling. Muri ngo kumbuga mureba ngo ibyavuzwe ngahahiye. On this day, to God we pray. Bring Papa uyu munsi turasenze Mana ugarure papa mu rugo amahoro. to enjoy this cake with me. Muri iyi nyanja y'ubururu arimo
aze dusangira ino keke. Kumbe barakwereka kuri iyo nyanja y'ubururu hakurino abatangiye kuza n'abarobyi bari kugenda gace gace bareba. Urebe hano hari ubwato buhari. Muri filime witonze hafi kuri icyo kirwa wa mugore yaje hano mu nzu ni mu gicuku akavura kari kugwa umwana rero. What did I tell you about reading that? Nakubwiye kuki kubijyanye no gusoma Something is not right. hari ibintu bitameze neza hano mama. He promised to return before my Papa yari yambwiye ngo azagaruka mbere y'isabukuru yanjye. Utagarutse umwana atangiye gukeka ko papa yaba yarahuye n'ikibazo kandi kuko nibyo twabonye amufata. The sea is uncertain, my child. Inyanja mwana we iratungurana. Your father left you a present. Just Niyo mpamvu papa we yagusigiye impano want to see. mu gihe yakerererwa iyo mpano ukayireba. Kumbe dore impano papa yamusigiye. Yari yarayihaye mama ngo azayihe umwana ku isabukuru. Icyuma. Did Papa say where he got it? Papa yakubwiye aho yakuye ino mpano? He didn't. Ntabwo yahambwiye. Kumbe kureba harimo bya byuma. Kumbe uyu mugore yatangiye kwibuka iki cyuma hana kizi. Tangira kwibuka icyuma hana kizi wa mwana we bika icyuma wika icyuma. Not a toy. Bika icyuma ikisigikinisha. Get some rest, yeah? Ruhuka abonye abandi babyeyi ko uyu mwana yavutse bamuha icyuma. Wowe uri kugenda ukamugurira ibipupe na keke. Abana nimwe mu bagira imbwa rega. Yakura ukazajya baza ati se mwana ko mbona umeze nk'abakobwa uri umuhungu. Mwana w'umuhungu gutavuka ukamugurira ngo keke. Gurira umwana icyuma. Hey. At the dawn of Yatangiye kuririmbira kana. so hold me close Yeah. till dawn Bimeze bite? day and he Kumbe hafo harabahaje. Harabajafe hano bagwa kuri ka gasore kajya gatereta bakabona na zabo mu ijosi. Urebe ka gasore kajya kaza gutereta wa mwana wo muri uru rugo. Twasize hari abagafashe nibabarara twabonye mu bwato. Uyu mugore atangiye kwibuka umugabo wataragenda. Bajyaga barusangira. Tambaza ari kumwibuka twajyaga twogana none ndi kwiyogana. Ari kwibuka umugabo yagiye kuri mission kuri yo twagiye ku mission abagore basigara bacu badutekereza. Rega nge ndi mari. Ariko nyine riba mwibanga kubera amashyari yayo. Yeah. Niyo mpamvu niyo mpamvu dukobwa tunyandikira nge ndi mariye. Mfite umugore n'abana mumveho. Rebe barakwereka mu rukerera wa mukobwa yaraje asiga kandi ibuka ari gupanga gucikana n'umusore bakundana bakigendera warambiwe kuba hano. Sasa yari hano hari icyo yumvisha n'uducupa ariko utwo n'uduke numva tuvuga afite n'inzitiramibu. Rebe zana ariko ni iki numva avayo. Lizzie we Elizabeth ni muramukazi we umukobwa uvugana n'ubusa arebye nzabona ari ikigabo kiri kububa mu idirishya we. Mugore arikanga abonye umujura abonye uwububa munsi y'urugo araza anakinga urugi yitonze. Bebe fatano ibikoresho by'umwana n'umwana wavunitse. za gutsimba umwana hano bucece babinjiranye hari abari kubona zanakingura umuvumo tuzanyuze igira umuvumo. Rebe
Bonjour, Mrs. Boren. Bonjour, Madame Bolen. Rebe. Iyi filime. Bari kuza basa nkaho bamuzi, bari kuza bahamagara izina ry'umugabo we nawe bamuhamagara ati Madame Bolen. Akana arabanza aragahisha. Mujye mwubaka inzu ariko mushyiremo n'indake muzahishamo abana banyu hahiye. Umugore akuraho imbunda afite rumena amabuye. Afite rumena amabuye. Who is there? Ni turiyo. We're a peaceful family. Turi umuryango w'amahoro. No trouble. Nta bibazo dushaka. Turi uburyo afashemo imbunda. Mbega umunsi mwiza. Umugore afite imbunda. Come and look. Ngwino urebe. Umugore afite imbunda winjira kumena, mugurira abagore banyu imbunda. Aho kubagurira imbunda muri kubagurira ibitenge. Abagabo ntago mutegura. Ubona abandi bagabo basiga baguriye abagore babo imbunda. Niyo mpamvu abapfubuzi banabinjirira mu ngo. Ngo abagore banyu mubagurire imbunda. Gabe. Nyuma ye. Kubita. Umugore arakubitwa abagabo bara. Vandora abaye uyameze neza. Baravuga ikirimi ntazi. Gabe. Baramuniga. 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 Where are you going? Rebe. Barakubita, barakandagira. And she rolls like a dog. Yirukangaga nk'imbwa w'imburigabo. Segula nichitsika. We njya ku rugi. Wowe? We ngwino hano, ngwino hano. Iyi filime. Undi winjiye. Kasaza kinjiye. Good morning, Mrs. Borden. Mwaramutse Madame Borden. You keep the money. Nihe mubika amafaranga yayo? Portrait. Inyuma y'iriya foto. Niho babika amafaranga. Ujuru uvuga neza cyane, mwaramutse Madame Borden. Nihe mubika amafaranga. Kirazira gusara naho ibijura byina. Hey, mpereza kikagutuka no ku babyeyi kikavangamo ibitutu. Amena hakuri. Nayo dufite gusa. Ibiceri. Amafaranga n'amafaranga nayo tuyatore. Nanjye umbikireho bro. Mugore nabaga. Mugore uraro. Barakurura. Behave. Aramucira. Hakurya. Jinga chili mu maso sha. Mama's all right. Mama meze neza, mama meze neza ari kubwira kana kari hasi. Mama meze neza. Baramukurubana. Mama meze neza. Gore bari gukubita ari bigo bitagira imitima. Kubita abagore we. Umugabo ukubita umugore abarimbwa. Ariko n'umugabo ukubitwa n'umugore n'ababarindi. Bamuzanye zahabu imbere. Where is the rest? Izindi zahabu zimeze nk'iyi ziri he? Ya zahabu bambuye umugabo we mu bwato. Why? Muri bandi yo zahabu muteye ubwoba. Be you break her bones. Ahari mu mufu n'amagufwa nibwo ari budusubize. Leave the face. Ariko isura ntimuyangize. Bafuna ahandi isura ntibayikubita itangirika. Umugabo ayitacaho. Bamuzaniye zahabu imeze nk'imwe umugabo yari afite. Ni nayo iri ikimenyetso cy'umugabo twigeze kubona. Mu rukerera wibuke batangiye 11:00 zibura 10:00. Umugabo amaze kuhagera. Captain w'abajura w'abasuma. Aho ni mu Kirundi, ngiye ni Kirundi buranda kivuga abasuma. Abigeme, abakenyezi. Kondomu nayo kondomu. Pastor Bradley. Yitwa 69. Ubu niyo kondomu igezweho. 69.
muzajya mujya kugura udukingirizo mujye mugenda mubaza yitwa 69 kondomu nziza cyane igezweho. Noneho aha ritandukaniye na za zindi yo uri kumva. Hey, n'abacuruzi murangura mujye kurangura amazi ati 69 tugufashe iki muvandi. I am the custodian. This is an emancipated. Ije muyobozi wa hano. Kindly state your aka ni agace allegiance. kibohoye ku Bongereza ariko kakigengwa n'Abongereza. A fragile thing. Paradise. Mbega paradizo ye Yoroshye. yoroshye. The next. Munsi umwe izuba rirarasa ukurikiye Raging hurricane slams. hakaza inkubi y'umuyaga igakubita amazi ikabasenya. I ask you again. Nongere ngubaze Rank. izina ryawe Iranka ukorana n'abandi umushinzwe umutekano urinde. I come as my own emissary. Njye naje niyohereje A humble brethren of the ndi sea. umuvandimwe rwose uciye bugufi Offer. nanjye ukorera ku nyanja Dawn. ndaje ngo muncumbikire. Captain Nyanja imeze nabi. Francisco. Captain Francisco Kona niko nitwa muncumbikire ku kirwa cyanyu. Umugabo turi yazanye n'amato ye bwato bunini busiga hirya kumbe dore wa mukobwa arizi Weston winyinisha tujyane aje kureba Shere ngo bajyane bacike. Umukobwa aratorotse wabo ngo yijyanire na Shere. Igeze hano sanga Shere we bamubaza ingoto. Shere we bamubaza ingoto. Abaturage bo ku kirwa bimereye neza babyuka bacuranga nta gitima kibi. Sasa yarebye hirya abona hari umugabo uri kugana. Harbour Master, Harbour Master, look to the headland. reba hakurikiriye we, reba hakurikiriye. Uyaza kureba arebye ubona hari ubwato n'abandi bantu bari kugashya baza basatira hano batazi ngo ni bande. Urebe abaturage bose bashyire mu rusengero batuye ku kirwa. Abaturage bakibibera ku kirwa. Urebe ndashaka kuzagurikirwa nkabacika nkigendera kuko ngiye abantu basigaye. Urebe ajya njya kwisengera kuko ibyaha byanyu Sea robber. muri babajura ku mazi muje guteza intambara. Enemy of the British Empire. Abatwatatse bashaka kuba abanzi b'ubwami bw'Abongereza nibwo butuyobora. Ninde wubatse ubwo bwato nako ubwo bwami buhambaye barakurura n'abajura babinjire. Don't steal us. And with you. Bari abasare bawe muri kumwe. Unfortunately, they do not share my. Bariya bo ntago bazi diplomasi nkanjye nkuko ndi kukuvugisha neza. Bo mbega baza bakubita. To settle a debt. Tuje hano kwishyura ideni. The wife. Turashaka umugore wa TB Borden. Mr. Sell. Mr. Sell. Can't allow no armed regiment for a damn fish wife. Nta muntu wazana imbunda aje gutwara umugore w'umurobyi wacu. Rebe tukera ziravuga bashe gushaka madamu Ersel kubera iki bamushaka bano bagabo babonye kapiteni ku nyanja. We mutegure Bulldog. Bulldog nimba ari igiki. Rebe barabanza bayikurayo Bulldog dore ngiyi. Stop rowing. Gira abasore barekeraho kugashya. Devil, but it does not stand here. Barabanza ari cyubugoro ari cyubugoro. You to stop rowing. Urekeraho kugashya. Bagabo barabanza bakurayo imbunda batewe ku kirwa cyabo. Iki kimbunda bakise ngo ni Bulldog. We muzamura ingashya bazamura ingashya. Rebye bona hano rugiye kubarasa. Rebe fanyo. It was such a pretty island. Mbega ukuntu cyari ikirwa cyiza none bya tugiye kugikorera umugore baracyamukubita guhera ninjoro baracyakanaye. Fancy there. Mugabo wawe hararasa neza mu ifoto. Baramuzi. You know my husband. Mugabo wanjye mbona namuzi. Baramuniga. Mugabo we baramuzi ngo mu ifoto arasa neza. Mugabo wanjye aracyari muzima. Collect some items before the We mupakira utuntu tw'ingenzi mbere uko abandi baza natwe twibikeho utuntu. Who are the others? Bande baza. Yamuleni. We muzamuresha. Bari kuvuga ikirimi. Baramuzamura.
filime icyo yumvisha hano kumbe ni akana karimo hasi kigabo cyaje hano harimo umwana we harimo umwana rekeraho umugore avuga ikirimi cyabo barikanga ikirimi cyabo arakivuga ngo murekeraho Taught you how to speak Chewa. ninde wakwigishije kuvuga cewa wabigishije yanyigishije n'ibindi uyu mugore avuga ikirimi cy'aya mabandi abapirate kuva ku mazi uyu mugore avuga ikirimi cyabo urabe mugore direde arazipfura zidaherukana kare tushe urabe mugore ni indwanyi barakurura urabe filime fata icyuma fata umugozi mugore ni gatiki vuga ikirimi cy'abajura wakimwigishije mwigisha no gucanga Priyanka urabe kigabo cyaje barabaga bagabo ku kirwa barakaye barashaka uno mugore avuga ikirimi cyabo urabe filime fire umugabo yahageze bajura bo ku mazi we uwo mwana urabe aza gufungura uretse barakubita mumubone idongo yewe urabe reba hano bavuga ikirimi umugore nirwanye baga hakuno mutwe ku gikuta uretse yegegege ajomba uretse arabaga uretse reba filime masasu rebe yarabareba baza gake gake yitsimba hano mugabo hano ni irwanyi mbi cyane umugore uri hano utsi kwa gatafara arawubaga yita kubita icyuma muri za direde zidaheruka kare tushe mugabo arikanga umugore uri hano kiramwambara ni igisambo ntabwo bitinya mwambara nakurino kandi bahageze bamumena umutwe ufite sniper abagabo bari hano ni ibyamamare shaho be mucane bulldog bwicanyi ikigabo kirano byicanyi bya fati y'urugabo urabe yewe arababona agiye gucana bulldog akura y'imbunda ye yitsimba hano we nene nshanire uzi ikibiriti baga yabona ikibiriti mwirabura shaka gucana bulldog yaracanye fire uyavayo imbunda itararasa arakazimya arayizimya urashaka kurasa genge umugore ni umusazi hano we uyu mugore ni gatiki hano amabandi ashari washaka kandi uno mugore avuga ururimi nk'urwaye amabandi baramubaga bebe umwana aza kurunguruka abona mama we abana mwari igihe muzabona ba mama wanyu mama wari kwica umuntu muza mu rugo rwanjye tera ubwoba famiye yanjye mugabo wengeri hehe umwana arareba yabonye mama wari kwica umuntu we ba mama wanyu umunsi umwe muzababona ntago mubazi nta babyeyi mufite
mwaragendesheje mwabana. Mwana yabonye mama wari kwica umuntu. Hara niho uhita umenya ko nta mubyeyi ufite. Mama nta mikino ati ntawuza mu rugo rwanjye. Tera ubwoba famiye yanjye. Famiye baramuvunnye yubaka. Bebe abandi yamaze kugera ku kirwa tayari. Ngo ni muri ya minsi abapirate bari bamaze gushira mu nyanja za Karayibe. Ndetse ngo hari hasigaye babandi bakina bo bataye umutwe bari gushaka uburyo bino bintu babivamo. Kuba umukobwa ya Jean naje gushaka umuyobozi wa hano. Naje gushaka umuyobozi kamubwire ko sheri we yapfuye. Ahita abona batewe. Ahita ceceka ikibazo ki. Ese twatewe. This morning. Mani yito ntago cyari cyoroshye. Mana abantu bose urabakubise wenyine mani kuki utadusigiye. Welcome to the Black Gentleman. Urakaza neza kuri Black Gentleman. No one leaves the soil until I collect my property. Nta uri buve kuri iki kirwa mpaka ntwaye umutungo wanjye. Umutungo we ni uwuhuri hano. Secure the beaches. We muzenguruke ku mazi mande zose. Kohia ngapu. Kusanya imbunda. Bebe. Fishe sasa. Aruwabarashi. Royal Navy patrol these waters. We abasirikare bw'ami nibo baza gukora patrouille kuri aya mazi. And them know how to handle you. Kandi abasirikare bw'ami bazi kwica abantu nk'amwe. Just of our kind remain. We hasigaye bake bameze nkatwe abandi barashize. Breed. Some Turi say. bamwe mu bwoko bwa nyuma busigaye. Turi babandi badapfa. Kigabo kiriyemera. Our kind remain. Umva hasigaye bamwe bameze nkatwe bake. Last of a dying breed. Turi bamwe mu bwoko buri gushira. Tall. Tell me, wee man. Bwira. Where is the islands to strike? Ni hehe mutabariza kuri iki kirwa. Buri kirwa cyose buriya kigira ahantu mutabariza kugira ngo abaciyeho cyangwa abakora patrouille bamenye ko icyo kirwa gifite ibibazo. Ni hehe mutabariza. That's a nice church. Ariko uru rusengero ni rwiza. Bahindukiza ya mbunda. Barebesha ku rusengero. Barebesha jana imbunda we. Bagiye kwisha mu rusengero. Utarakubitirwa mu rusengero agira ngo sinzu nk'izindi. Signal fire. Yahise habarangira. Fire in the eye. Aho ikirwa kirangirira inyuma. Hirya. The bluff. Hejuru kuri Bluff. N'agafilime bakise Bluff. Those in hiding. Abari mu bwisho. Stay hidden. Mukomeze mwihishe. Mourn your dead. Abapfuye mu bunamire. Comply with my men. Abagabo banjye icyo babwira mu gikore. And there'll be no more unpleasantries. Ntago nshaka kwagira umuntu wongera kutubangamira. Nta bintu bibi biri bwongere kuba. Nawo mwimwe. Sakuruyu. Blood was spilled here today. Amaraso yamenyetse hano uyu munsi. On your arm. Arajya ku biganza byawe. Niwe wabiteye. Condemn thee to a place where the wicked cease from trouble. Giye gukohereza aho ababi barekeraho gutesha abantu umutwe. Ushyira imbunda imbere y'ikimbunda. And the devil take you there himself. Satani azakwijyanirayo. Turikisha Bulldog. Baramumena. No kwicisha inyundo urushishi. Shot, sir. Nice shot, sir. Baby. Mr. Scout. Mr. Scout. Dufite amakuru. Gold, but we have subdued. Twari turi guhiga zahabu ariko hari umugore twafashe twamurangije. Have you now? Koko mwamurangije uwo mugore? Wumve. Harubaje ngo koko umugore mwamurangije. Baby. Kura y'imbunda. Uburenge nk'ubw'abahinzi. Baby. Zano. Zakorosa imirambo umugore yuzuye amaraso. Yuzuye amaraso. Yarari kurwana ku rugo rwe. N'umwana we.
yafunguye hano. Don't be frightened. Ntugire ubwoba. Hey. We. Me. Isaac. Isaac. Ndeba. Ntugire ubwoba. Kana gakurayo. I'm still your mother. Ndacyari mama wawe. I will do anything in my power. Nakora icyo aricyo cyose imbaraga zanjye ngo ngurinde. Uranyumva? Yego. Yeah. We do not have much time. Nta gihe kinini dufite. Go and pack your necessities and 3 days rations. Genda upakira ibintu n'ibindi byose by'ingenzi tuzakenera nk'iminsi 3. Twa tuntu twibanze wakenera mu minsi 3 uzakoresha. Umugore imbunda zakongeramo ipuderi bira imbunda bya kera bashyiragamo cyitwa gun powder. Mwe ntabyo muba muzi kuko mumenyereye buno bunda bw'iminsi twe twaziko. Urebe umwana arebye hano shyiragamo igipuderi kaza ugatsindagiramo kugira ngo imbunda ize kurasa. Imbunda za kera twazikoreshaga muri za abanza shyiramo isasu n'umugore n'uburyo afatamo imbunda. Urabona ko uyu mugore adasanzwe. Dukize imbunda. Elson nge turashize yararashe umuyobozi w'ina. Are you injured? Wakomeretse? Not as bad as them. Ntago nakomeretse cyane nkabo. Bounty hunters. Bounty hunters babandi bahiga bishyura. Bashaka kuba ari babi cyane kurusha. Yirebye abona afite amaraso umwana arumirwa. Mama yewe anagira imbunda. Hari bangahe mu mujyi? Hari bangahe umva umuguru ukuntu abazi? Whole gang rowboats. Umva haje genge yose n'ubwato butoye. Led by a vile man. Bayobowe n'umugabo mubi. Carrying munitions like batwaye amasasu menshi nigeze mbona n'ibibunda. Ersel ni uyu mugore. I think it's him. Ndakeka ni wa mugabo uje. Ngo ndakeka niwe inde bamuziranyeho. Umugore yise agira ubwoba. Ngo ndakeka ni wa mugabo uje. Umugore yise yikanga. Bamuziranyeho uje. Umugore itasoma hakuri no ku mazi agize mu bwo uwo bamubwemenya muzi. Ati baje ari benshi kandi ndakeka ni uje. Ninduje. Yari ikanze. Yikanzemo. It's not possible. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Umugore ati ntabwo bishoboka. Musaza rubaze. Wabonye Lizi ni muramukazi. Dr. Bush path. Uyu mugore afite ibintu by'ibikovu ku mugongo we. It's narebye mu bihuru. I'm looking for. Let them look. Bara abantu niwe bari guhiga bareke bancana. Inzira karengane ziri gupfa. You care about them so much, why did you come running here? Nimba iteye ku nzira karengane ku cyushano. And who might be able to stop them. Kubera yuko ari we muntu wenyine uri kuri iki kirwa abahagarika bano bagizi ba nabi. Captain we turashize. Kuki? Do not ever call me that. Ntuzongere kunyita icyo kijambo. Uyu mugore bamwise Captain. Uyu mugore ni Gatiki. Uno musaza aramubwiye ati niwe muntu wenyine uri kuri iki kirwa ahagarika bari abagizi ba nabi. Niyo mpamvu nca kugutabaza Captain we. Umugore tutazongera kunyita Captain. Menya uno mugore ku kirwa bamuzi uko atari. Mugore ni Captain muki. Umva yasize akandiko kahunganye na Weston. Ni wa mukobwa Lizi. I have no time. You're coming. And I can't find my dagger. Nabuze icyuma cyanjye. Mu bibazo bikomeye abana babifite ibindi bibazo byabo kandi nabyo ngo ugomba kubyitaho nyine nta kundi vyomera. Icyuma cyari kiri muri derede z'umugabo mu mutwe ku gihorihori. Mama gikora umwana wakira icyuma cyawe. Mwana rumbega umubyeyi nakubwiye ngo muzagira mumenye ko nta babyeyi mufite. Mwana wagiye gukomeza kurgiriya ugende werekera ku gasongero ku musozi. Niho batabariza. Ntabwo uzana natwe. Ngiye gushaka anti wawe ubwo ni Lizi. Go north along the creek. Ugiye kuzamuka amajyaruguru. Watch out for the game ones. Those gators should fail. Kandi muze kwicunga ingona zitabarya. With faith, anything is possible. Umva we gira kwizera zirangona turazicamo. Remember how to use one of these pasta. Urebe ku buryo bakoresha kano kantu pasta. Murder. But I don't mind winning a bastard. Ntago ndi bwica umuntu ariko nta kibazo mfite cyo kuvunagura umuntu.
ni pasiteri wabo. Comes after you use that birthday present. Nihagira ikigukurikira mwana wanjye ukoresha icyo cyuma naguhaye ku isabukuru yawe baga abantu. Nihagira icyataka abana banyu nzareba ko bazakoresha za keke n'ibikinisho mubaha baba baga. Mugura fata umuhoro we. Mugura fasha umuhoro. Turashize. Dorerizi muramukazi umwana ari kwiruka mu mirima. Dorerizi mu mirima urebe filime witonze. Turi kukirwa nakubwenga agafilime k'umwaka nakazanye umugore afashe umupanga nimba wuhishe. Mugore avayo ngo ni kapiteni yawushyize mu mayunguyungu ahita akora ku mupanga. Rimwe muzayobera kuri baba mama wo muri karitsiye muzi ngo barasanzwe kumbe uyu mugore bamwise kapiteni. Kapiteni w'ibiki? Ni uw'ikipe ya futuboro yo kwishansi yabubatse ngo bari kubaka ngo abariyo ba kapita. Niko njya numva ngo Manodi ni kapita. Nabo babaye ari wamukuruye kumenya muramukazi. Ni umugore w'umusaza. Barayambira rizi Erisel. Hari abagabo bishe umuyobozi. Ceceka bishe umuntu. Ceceka. Idiot, what were you thinking? Watekerezaga icyo uhunze ubundi. Weston bamwishe sheri wanjye. Mubaza. I'm sorry. Ihangane. Ihangane. Cagutaha. Ntago twajya mu rugo. We can't go. Ntago twajya mu rugo. Buriya mu rugo abari ahantu hadanje. Pastor waiting for us in the mangrove. Isaac na Pastor baradutegereje. You see? Rizi? We don't move now. Those men will find us. Nitutava hano baraza kutubona. A cut to the bush path. Hari inzira iri muri ibi bihuru tugiye gucamo. Uranyumva? Gake gake. Bahita bacaho. None bageze mu rugo basanga basize umukobwa yishwe. Akabaho abo bamusigiye bishwe. Nta zahabu ziraboneka. Abagabo kuki bari gushaka zahabu hano. Umugabo muri urugo bamusanze mu nyanja musangana zahabu iri ikimenyetso cy'uriya mugabo. Yarebye bona abasore be bishwe. Yarabibona. Baby, pararebana. Yeah. Subdued the woman. Ngo mugore mwamurangije. Squad tubwiye wa kigoryi. Mugore umwe nako yakora ibi byose. Buri afite abandi bamufashije. Wowe mugore uri kuvuga ntago umuzi. Bisa nkaho hari abamuzi uriya mugore. Urabizi bumwe ruguru ni mu gihe mu majyepfo. Uwo mubona wese ari kumwe n'uwo mugore mu mwici. Reba filime. Reba ubwato buri hano. Umuyobozi w'aya mabandi ntago avuga byinshi. And what about our lady friend? Na uriya mugore. The proper this time. Mumufate mumurangize. Nimwitonze. Irabanza ribana. Basa nkaho hari uriya mugore hari abamuzi hano. Bavuga ati umugore muri gukinisha ntago mumuzi niyo mpamvu muri kumwita umugore usanzwe. Irabanza reba ino nzu imigozi igiye ifite. Inzu ifite imigozi igiye ikamanuka igaca kuri ino. He has a son. Afite umwana w'umuhungu. He is hobbled. Wamugaye. Umugabo yarebye iriya migozi igiye iri mu rugo ahita abimenya. Atafite umwana w'umuhungu uri hybrid cyangwa se wamugaye. I'm afraid we've run aground. Ahise abimenya bivuze ngo kira kigabo ni ikirara nacyo kirarenze. Hari abantu bakoresha ubwenge bagatekereza bakitegereza akantu ku kandi badahubaguri. Oh, bless you, right. Akurya. Yeah. I got it. Said I got it. I am 13. Umva ndakuze mfite imyaka 13. Happy birthday, by the way. Isabukuru nziza hagataho. Gikomeza. Mwana abanza kure icyuma mu yamuhaye yamuraze. You get behind me. Jinyuma ahubwo yenje inyuma muze. Mvi cyane. Kure y'imbunda. Abona ni bano. Got a little fight in you yet? Sha. Ndabona ugifitemo akantu k'imurwano muri wewe kabisa. Yeah. Mwishyamba.
babakurikiye impande zose. Umugore baramushaka, ukire nawe yakurikiwe, niwe boss w'amabandi, chef de bandi. Yo havuye ijambo ngo the band, chef de bandi. The band namwe muhita mukavumbura the band ngazana. Umugore aza gukurura hano, Is where the creek narrows. umugore azafata imigozi ayishyiramo hano. Dare not tread these waters. Aya mazi ntuyasakurishe cyane, aya mazi ngarimo ingona. Ingona buriya ziba mu moko kandi ntabwo buri ngona yose buri bimeze nk'indi. Ubwoko bari kuvuga butandukanye n'ubwo mwe mujya muvuga. Numva mwese mubyita ingona ariko ziba mu moko. Isaac first. Reka banze Isaac, banze umwana mu mazi. Slow. Gake. Chaza umwana mu mazi. And pull. You can do this. Just pull. Steady. Steady. Gake mutuje, nta gusaragurika. Aya mazi arimo ingona ingona kandi zumva vibration zikakwataka. Bivuze ngo ugomba kugenda gahoro gahoro. Keep your eyes forward. Amaso yanyu imbere apana mu mazi. Amaso imbere apana mu mazi. Kubisa amazi cyane ngo nihita imenya aho uri. Yeah. Go. Hurry. Yeah. Come. Gira tugire. Ngwino muze yanze kuza. Imigozi areba ajugunyira. Muze yanze kwamuka. Asigaye abacungiye arabitangiye. Yohana ari ku mutima umusa. Muze asigara hano. Nta ntwaro mfite. Ubamenyesha mbere abantu bafite intwaro ujye ubibabwira. Bari abantu bafite imbunda ujye ubarika amaboko ukiyabona bazifite ubabwira ati njye nta ntwaro mfite. Njye ntabwo umuntu ufite imbunda namukinisha. Stars. Blackheart Bradley. Blackheart Bradley. Ni weho baraziranye. Ngo Blackheart Bradley. Blackheart Bradley. Basigaye ntabwo nyitwa ngo ni Blackheart Bradley, basigaye banyita Pastor Bradley. Bivuze ngo uyu musaza aziranye n'iki kigabo akiri ibandi ngo yitwa Blackheart Bradley, none ngasigaye yitwa ngo ni Pastor Bradley. Yarahindutse. Oh. A man can trade his uniform. Umugabo ashobora guhindura uniforme cyangwa se umwambaro w'inyuma, but underneath, ariko ikirimo indani biragoye kabisa. Pastor afite n'ibitatuwaje yahoze benya naho ari ibati. Imbere tuba tukiri babandi ni wahindura imyenda. My peace. Nabonye amahoro ubu. Fine lad. You tell me where she is. Bwira aho umugore ari. Bamuziranyeho. Keep moving toward the bluff. Do not mukomeze mugana kuri bluff. sound. All right? Nimusakuze ugiye ceceka. Umugore abanza ahisha isura ye. Umugore ni ibandi. He's twice the captain you are. Uriya mugore ni kapiteni ugukubye inshuro ebyiri. Uri we. Ndaguha amahirwe yanyu. Ukuri. Fear not those who would kill the flesh. Ntabwo tugitinya bica umubiri. Unable to kill the soul. Batashobora kwica ubugingo. Niko Bibiliya itubwira bica umubiri ntabwo tubatinya. Dutinya bakwica ubugingo kandi waba ari Imana gusa. Pastor urumva ko ijambo ryamuyobotse. Yarebye hakurya. Mbona ikigabo. Mbona ikigabo. There! Stop a tree top! We nguriya mu biti we hejuru. Sajejejejejeje. Do. Bari karabi. Baramubonye. Bebe filime. Keep train on up! Fire! Bebe. Masasu. Muze baramumena. Mugora yitamanuka. Aracitse. Mugora aracitse. Bebe filime. Bebe. Va masasu. Memuretse. Check your aim!
we musuzumaho murasa Executions, gentlemen. we kandi muhitemo umwike ari muzima uriya mugore baramushaka ibigabo byiroha mu mazi bihubagurika kandi aya mazi arimo ingona icyo gihe kwinjira mu mazi ubagurika kuriya ingona itayumva vibration tayari kawe kaba kabaye ibigabo byiroshye mu mazi ndo binahubagurika ako ni iki numvishe we iki numvishe ngona mu mazi rindwa mubi dore ingona mu mazi rindwa mubi yarayibona ntasara umukurikire bonera musigaranye mwasigara abandi bakomeza mama yaje mama mwishyamba mama numurarakazi mwishyamba dorabicenye bana baza kwihisha hano byicenye byashe mama funi igiti hano barangaza ahita caho baramubona baramukurikira ngona mu mazi fata akaguru baramukurura bakurura isigara ni ikimanyu no basigara ni ikindi do panga umukecuru panga yegege ahita amanuka umukecuru afite umupanga Priyanka Chopra banza shyiramo hano kura y'agashoka amabanda afite imbunda n'agashoka kugira ngo umenye do na bamwe bacu bona bakagendana ku bitugu we hano panga bawita umuhoro baby mfite ubwoba mfite ubwoba kana karigwe na anti wako byicanye bivayo mama wanyu yambaze nanjye icyo ngiye kubakorera yumva abana bari kurira mbona umupanga we hano bereza umupanga wanjye umupanga muhoro turashize ubonye filime nyinshi ngono yarabanza yiha gasopu nafande ntaguhubuka ura nimba hari inyamaswa ikangitse ni ingona wayikanga igasubirayo urebe murebe hirya ku gakanu ndambiwe umwanda w'iri shyamba Bloody Mary rikanga kigabo ukuntu kimuhamagara I'm told you have a beautiful new family. Numvisha ngo usigaye ufite famille nshyashya nziza we. I wonder. Ndibaza. They know who you really are. Iyo famille yawe izi uri we wanyawe. Does your boy? Ese umuhungu wawe wabyaye. Hear me, sonny. Umva nkubwire wa mwana we. We are not the ones you should be afraid. Wa mwana we ntago ari twukwiye kugirira ubwoba. Wumve kumuteranya n'umwana. Lay down your arms. Ushyira intwaro zanyu hasi. Restitution for you. Nimurangiza. What say you, Mary? Mugaruke hano urabivuga y'ikimeri tubabarire nawe utwihe. Bamwoherereza umutwe w'umusirikare uyu mugore ni umusazi. Shira umutwe w'umusirikare wawe. Mugore nta bwoba agira. Uravuze ati umwana wawe ntago ari twe yagatinyuye. Bivuze ngo uyu mugore baramutinya. Ahari tugurane. For the life of Captain Theodore H. Mbabarire Captain Theodore H. Borden. Umugabo wawe. Even now he sits aboard my ship. Kuko tuvugana umugabo wawe yicaye mu bwato bwanjye. Aragutegereje n'amatsiko. The family reunion then. Ategereje kongera gura kwa family. The cottage. Dusk. You. My gold. Weho na zahabu zanjye. Or it'll be his head at your feet. Cyangwa se umutwe wa we nkubahe ku birenge. Uyu mugabo hari zahabu ushaka. Mugabo hari zahabu ari kubaza uno mugore. Uyu mugore ashobora kuba afite arabyemeye. Ayi ni nko kuvuga ngo yego. Ayiwe. Ayi. Rebe arabyemeye. Ngo bagurane.
bamuhuze n'umugabo bavuze aho bahurira. Where are we going? Tugiye To the only safe place on the island. tugiye ahantu harinzwe honyine kuri iki kirwa. Ni harinzwe honyine kuri iki kirwa. Turi mu ishyamba. Ishyamba rigira ba nyiraryo. Umugore ng'abana bajyanye ahantu honyine harinzwe kuri iki. Uyu mugore amabanda jaramutinya. Amabanda jaramutinya aranamuzi. Umugore yinjira mu buvumo. Gake gake. Bamubwiye aho agomba kuzana zahabu. Kagoroba. Azana zahabu bakamuhuza n'umugabo we. Niho yazanye abana. Yeah. Chanya kunu. It looks like a schooner. Hano barikanze. Yeah. Eyes up, sister. Emaso hejuru. Hano huzuye imbunda. Huzuye imbunda. Uyu mugore afite ahantu yateguye. Kukirwa. Arabanza bamanuramo hano hasi. Icunge. Uyu mugore n'umurara ntasanzwe dore ahantu yateguye. Come from? Ibintu byose byaturutse. Hari ibintu bihenze. There. Mostly there. Byaturutse hariya hakurya iriya. Umugore aza hano. Ubufuma hano. Ni muri amakazi. That horrible man. Uriya mugabo mubi nini? He's so good at killing people. Kuki nabonye umuhanga mu kwica abantu? His name is Francisco Uriya Connor. mugabo bamwita Francisco Connor. He was a colonizer for the East India Trading Company. Uriya mugabo yari umwe mu bakora n'ibicitwa East India Trading Company. Notorious buccaneer. Uriya mugabo umujura ruharwa ku mazi mu kwiba. Like the ones in my book. Aba bandi tujya dusoma mu bitabo bano bapirate cyangwa se uyu mugore we ashobora no kubita ngo ni Bukania n'ubundi byose bisobanuye kimwe. N'ubundi ni babashura bo ku mazi. Barabona n'izikari imigani yo mu bitabo. Real pirates and murderers. Abapirate ba nyawo ba arabicanyi. Not heroes. Ntabwo baba ari intwari. Uyu mwana mu bitabo bagiye bamubwira ngo abapirate bano ba pirates bo ku mazi ngo babaga ngo ari abantu beza ariko mu bitabo niko bavuga ariko mu buzima busanzwe barabicanyi. Those poor buggers we left in the swamp. Bakorina. We be expecting extra